Jama. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau coba mancing teman-teman nih di irigasi selokan sawah nih. Irigasi baru dibangun nih, kok orang melok pancing. Ulah waka digulung. Kita coba mancing teman-teman. Nih, kita pakai umpan cacing sawah. Ini spotnya teman-teman nih tuh. Ayo, ayan tuh. Oh, panjang tuh gulung saeutik gulung. Gulung saeutik ieu tah. Airnya keruh, guys. Keruh airnya. Tuh pahanapkeun tak gitu. Angkatkeun. Ayo. Sung gede. Kurang tahan. Panjang tuh. Oh, jetkeun. Wow. Tetkeun deui tadinya. Mancing rapat. Oh. Yang ayah duaan. Oh, eta aya. Wih, Wih, rasanya ayah. sang. Menang gede. Caplokeun. Tuh wadahan kesiannya tuh wadahan. Tak bisa. Wadahan. Hani. Hani mah. Hani. Oh, arek keren deh. Nih, guys. Lauk mata. Ayo deui, Al. Pulangnya ocai ya. Mana rokna? Musuk heula deui, musuk deui. Menang nu gede deui geura. Hah? Menang ke nu gede deui. Oh, begini. Behana aku da tuh badi tuh tingalikeun jeur-jeurna tingalikeun ke lamun palid kejetkeun. Palid anjeutkeun juga aya angkatkeun cek. Tah beunang. Angkatkeun tadinya tahan dinya sing lilakeun. Hah? Kejetkeun atuh gitu. Tuhnya kejetkeun. Tuh dikejetkeun mau heseng ke meureun murag deui itu menang deui teman-teman tuh. Wadahan. Cindy. Heula. Teman-teman malah pengen ngupak anaknya. Dia galus ya. Tinggalin aja dirinya. Dirinya kecil. Aduh, menang 2 ekor teman-teman. Dapat 2 ekor, anak-anaknya malah nyebur tuh teman-teman. Malah nyebur anak-anaknya. Gagal ini mah. Aduh. Ulah nyerodot kadinya ah. Oke teman-teman, geser sedikit. Teman-teman, aku tiris teman-teman. Bakalan diceburan.
Udah diem dinya udah. Tuh, ya kenapa guys? Ah, Angkat dulu guys. ayan. Wih, nah ini. Menang deh cina teman-teman, menang. Wih, menang. Menang. Udah hati ya. Mancing deh, mancing deh. Mancing deh. Iya. Ini lauk ambil wadahan. Bisa tuh buka. Bisa tuh. Dipilih si Adi mati. Wah, Tahu tahu wadahnya kah? tuh. Terus menang guys. Aduh. Kita lauk kan, kita lauk. DE tadi. Nah, coba. Karena kayak menang tilu tuh udah kalah gupak. Itu guys. Dasar anak-anak. Nah, aja nih. Ah. Edit. Beresan we lah. Mual bener. Ulah teuleum rek hujan, urang eueuh kadang deui. Yeay, hujan euy. Aduh, panas. Tahan apa, Mas? Teman-teman malah dilupakan tuh, teman-teman tuh malah turun. Ah, kita sudahin dulu lah mancingnya, nanti kita mancing lagi. Kalau nggak keruh banget ini pasti banyak ikannya itu. Aduh, udah dapet 3 tuh malah. Ah, anak-anaknya malah pada nyebur nih. Ah, tuh. Aduh. Pulang aja teman-teman. Anak-anaknya nggak bisa diajak kompromi. Aduh. Siapa di mana gubak naik kan ya itu ibu-ibu tadi kayak bisa dicarekan. Jadi tuh di mana ya nama leuweung ka ditu mah. Ah, weh teman-teman. Kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.